sede ko gonga ko ɓuuti holli ko muusi ko yimɓe handicapéɓe woni ko yalti nde ñalande mardi 25 février Conakry wonude nano e ñaamo kaɓe woni andintinde yo général Mamadi Doumbouya wonu candidat o ardo leydi ndin ha 2040 seede ɗum ko gonga ko ɗum wonɗon yiwde ka sera vidéo ɗo général Mamadi Doumbouya ko neɗɗo yiɗaɗo yeɗaɗo mo laggine fop faala yo laamu ardo leydi ndin sabuna o jogoraki guinéɓe ɓe leƴƴi hay handicapé ɓen hande c'est la première fois dans l'histoire ɗum ɗo no yiye leydi laggine ndin yimɓe ɓe ala koyɗe yimɓe ɓe timma heɓaɓe hara tere mum no manki yalti hande holli woko général Mamadi Doumbouya mamayde nden sago maɓɓe tanke hiɓe wooda e Conakry ko kanko woni ko laamuto leydi ndin wo sabuna honɗum himo gollude himo anditi handicapé ɓen himo teddini e himo respecti général Mamadi Doumbouya o ko diye doni ko ɗum waɗi simi wi yo jama on andutu alaji Mamadi Doumbouya ko neɗɗo mo jogoraki leydi ndi leƴƴi o sendidira handicapé e timmuɓe fof ko même pied égalité andingol jama on haray yo fop hande si tawi yimɓe ɓe timma ɓe yiɗi général Mamadi Doumbouya an timmuɗo mari hakkil ko no gañirtamo sabuna ko mapaniɗa guinéɓe ɓe wo ko kamɓe wonɓe toon ɓe ɓuuri andude ko ɗum woni toon sa ɓen guinéɓe tigui décidi suɓagol général Mamadi Doumbouya ko par ce que himo nafude leydi laguine ndin hey kam musidɗo si tawi fop yiɗi général Mamadi Doumbouya ko an andi ko ɗum o mettirma kono min pay Kousare e yimɓe yam ɓen e kala yiɗuɗo lam meɗen ka esprit cnrd e maggo andingol jama on général Mamadi Doumbouya oɗo ko pelletto wana sikke kam modi senda andintinni wo haray général Mamadi Doumbouya o mo suti ɗon ɗo guinéɓe ɓen consultama hay ɗum gasali kono kala ka yara woni tugue ma leluma ma yembere mali ma labbe ma kankan ma jerekore ma boke ma kindiya ma firiya ma farana ɓeɗo fo holli fotti hunde wotere koyo général Mamadi Doumbouya wonu candidat si tawi le jama on fo haldi hunde fotti mi sikki goto wata firtude ɗum ko ɗum waɗi si mi andintinni min pay Kousare fi goto warata lan temedere wattinamɓe dare yimɓe handicapé ɓe no yaltinena ko général Doumbouya mamayde nde awa jamala guine meɗen toro on jeeja on yon watta yila e fi général Mamadi Doumbouya teddinonmo tambito ɗon mo par ce que so teddinama o tambitama wallahi o waɗanayi en ɓuuri pen on bambeto jama o yi golleji makko ɗi telen itti kabelen ha ka hewtoyta telen koya mi nani hiɓe wiya fewno ɗo ni itti kindiya Conakry oto ma on amunnoto yaa hari ɗon le yimɓe ɓen no tampine hari yimɓe ɓen no soñji hari yimɓe ɓen no ɓitti awa général Mamadi Doumbouya na sikke ko pelletimo gayna c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut hara ɗen toro jama o fof kañum kadi yaltingol mouvement de soutien ji muɗum ɗin vive Mag vive général Aminata vive général Mamadi Doumbouya chef suprême de l'armée président de la république pay Kousare ngal paygal labangal nantugal inde paygal ngal nandayde a payle wassalam.